Ayan, 18-14 in favor po ni Septeng. Ay, Paratong. Sorry. 18-14 Paratong. Ayun, 16-18 in favor po ni Paratong. 2-point lead Paratong. Ayan, 51 seconds left sa ating first quarter. 16-18, 2-point lead Paratong. Crucial. For number 12. Yeah, now. No. Ayan, 49 seconds sa ating first quarter. 18-16, 2-point lead Paratong. Abot ko din na buday pa. No. Yung tabla na. Ayan. Nagsama sa rato. Number 77. Foul. Foul number 10, Angela. Ayan, last 29 seconds sa ating first quarter. 16-18, 2-point lead Paratong. Number 7. 77. Wala ka. No. Ang dami pa ball. No, foul. Busy. Ayan, don't forget to like and share. Pa-star kayo guys. Thank you very much. Ayan. Another 1 point iti Paratong. 16-19. Ayan. 3-point lead iti Paratong. 9 seconds left sa first quarter. Another. Ayan. 16-20 Paratong. Another 2 points left to Septeng. And on the first quarter, we shall score 20-18 in favor of Paratong. Full game titira. Maya. Hindi dyan lang nga, 8 minutes.
Nakabaybayag ka. Wala. Nag-usap na mabuyan. Kaya na mabuyan ang full game, oh. Kasi lala nag-live ka rito, yun. Full game, oh. Oh. Aming Kimbag king ka. Diretso mo lang ang i-post mo. Pag i-post ka, ano pa, i-diretso mo lang ang post tumanon. Kung ako makada ito, i-post mo na. Narigriga mo yung dito na may tas na kumain. I-post mo man. Ano ang time out ang i-post mo man. Ayan, second quarter na po tayo. 18-20. 2-point lead para tong. I-post mo. Alas. La Huerta. Martínez. Japón. Para Japón. Angela, number 5. Jumper. Another 2 points para tong. 22-18 para tong. 7 minutes 32 sa ating second quarter. Angela. Angela. Zero. Alas. Bola Huerta. La Huerta. Martínez. Magic 8 to. Number 5. Number 5. Ayan, 18-22 para tong. 6 minutes 28 sa ating second quarter. Ayan, 3 points. 2 points. Tepeng. 22-20. 2-point lead para tong. Yes. Nagpudo tayo. Ayan. Tabla. Ayun, tabla. 22 all. 22 all. Last 6 minutes left sa ating second quarter. Ayan, signal.
Ayan, 22 all. Tabla, 22 all. 5 minutes and 55 seconds sa ating second quarter. Ay, Dr. Jordan. With time remaining, 5 minutes and 55 seconds of the second quarter. Cheta, setting ready for a ball. Ayan, Chase Babor po tayo. 22-24. Tepeng. Last 5 minutes left sa ating second quarter. 22-24, 2-point lead, Tepeng. Two shots for Miss Stella. Martinez can take out. Four. Number 4 out. Okay. Jenna. Attack. Tabla ulit, 24 all. Tabla, 24 all. 4 minutes and 23 sa ating second quarter. 3 points. That's 10 seconds. And Jenna. Number 5. Yun, Chase Babor po tayo. 25-24, 1-point lead, Iti Parato. Martinez.
is out. Barbosa in. Check. Oh. Oh. It's a foul. Number 5 is for Cruz. Second excellent foul for Cruz. 30 foul and 14 seconds. 14 seconds. 14 seconds. Ayon, 24-25, 1-point lead para tong 3 minutes and 30 sa ating second quarter. Check. It's a foul. It's a foul. It's a foul on number 19. That's a foul. On red flag. And check out. Pemira, wala. Wala. Mamadali. Pesta ngayon. Umatake. Pemira. Wala. Pinagagawa ng Cheka. Pagpira. Ang Cheka. Ang foul. It's a foul. The foul number 77. La Cuesta. Pushas. Pushas for Mr. Cheka number 5. Foul. Ayon, 26-24, 2-point lead para tong. It's a foul. A foul of Mr. Cheka number 25. Last 3 minutes left, second quarter. 24-26, 2-point lead para tong. Ayan, tabla ulit, 26 all. 26 all. Cheka. Cheka, atake. Pemira. With time remaining, 4 minutes and 54 seconds. Timeout issue.
Cuesta. Adas. Adas, tuviera. Rebounded by Ancheta. Ancheta, nabawa na rin. Ancheta. Nabawa ni Ancheta pa rin. Ancheta. Ayan, tabla 26 all. 2 minutes and 22 sa ating second quarter. Deadlock. Score. Official score. 26 all. Deadlock. Ayan, pa-share po yung live. Official score. Mr. Lacuesta. Ayan, change paper po tayo. 26-27, 1 point lead, DLY. Ay, DLY. Tepeng. Another 2 points, Tepeng. 26-29, Tepeng. Ipadara. Yun, 27-29. 2 point lead, Elite Tepeng. 1 minute 31 sa ating second quarter. Tres, good. Okay lang din din. Tindas na 1 hour, nagkakagali lang at 40 minutes or 35 plus. Ang namad lang day dyan. Turay 2-5 hindi. Yun, another 2 points ito Tepeng. 31-28 Tepeng. Last 1 minute left sa ating second quarter. Oh, yeah.
is now Acosta. Umagas. Lapangan. Karatong lasas kaya hindi nakita. Ayan, last 47 seconds. 31-28. Tepeng. Achena for 25. Last 40 seconds. Ayun, 30-31. 1 point lead, Tepeng. Kapanan. Martinez. Power number 21. Ayun, 30-33. Tepeng, last 20 seconds, second quarter. Ayan, 34-30. 4-point lead, Tepeng. Last 15 seconds. Last 10. And the second quarter, Vision score. Capital 13, 1.3. And 10. Ayan, pa-share po yung ating live. Thank you very much. Yung daras mo po, pagpalit ko lang at yun. Last 20 elimination na ako. Bubigat, April 6. Stop ni Magic Run, April 7. Maroring na lang ito susunod. Kasalog po at pinaglalay ko pa rin. Giant up po. For sure ka ba bigat? So Magic Run, susunod April 7. Last 20 elimination. Bubigat, April 6. Isabay kayo magtinunutan ni Rabinan, alas 6. Pinunutan para kay Magic Run. So, mula na po sa sinag-iisip ba ng case. So, bubigat, pinunutan ako, alas 6. Start si Magic Run, April 7. Highlights mo po.
Tepeng. One personal foul. Baka na 5 gig day. Number 19, third personal foul. Kahit kumala. Number 2, first personal foul. Number 8, one personal foul. Number 5, third personal foul. Number 77, one personal foul. Number 11, one personal foul. Barabong. Number 5, third personal foul. Number 12, first personal foul. Number 10, first personal foul. Number 8, first personal foul. Number 14, first personal foul. Number 11, first personal foul. Number 25 and number 31, one personal foul. To the ball game, third quarter. Ayan, third quarter po tayo. 30-34, 4-point lead, Tepeng. Yellow. Estrella. Bako number 69. Yellow. Ibanez Martinez. Nagputo. La Puesta. Number 77. Setting of lead. Martinez. Number 2. Ayan, another 2 points, Tepeng. 36-30. 6-point lead, ET. Tepeng, Ancheta, no good. Number 12 ngayon. Lumakan. 38-30. Tepeng. Last 7 minutes left. Third quarter. Another 2 points para to. 38-32. 6-point lead. Tepeng. La Puesta. Setting of lead. Silva. Angela. Morning. Power number 15, Martinez. 2 shots. Second personal foul, number 15, Martinez. 2 shots for number 5, Angela. And another 1 point para tong 33-38. 5-point lead. Tepeng. Another 1 point by Ancheta. 34-38. 4-point lead. Tepeng. 6 minutes and 30 sa ating third quarter. Number 4, number 9. Another 2 points by Ancheta. Number 5. 36-38. 2-point lead. Tepeng. 5 minutes and 50 sa ating third quarter. 38-36 in favor of the fans.
Foul number 12. Second personal foul number 12. Yellow. Two shots for number 15, Martinez. Oh. 36-40, 4-point lead, Tepeng. 40-36, Tepeng. Number 1. Foul, hold foul number 77. Second personal foul number 77, Cabasta. Second team foul, Tepeng. Angela. Number Oh, wala po. 5. Number 5. Ewan. Number 18. Number 8. Ayan, 4 minutes and 48 seconds sa third quarter. 38-40, 2-point lead, Tepeng. Who's running? Number 15. Third personal foul, number 15, Martinez. Foul, 40, 38. Over the lead. Okay. Number 5. Angela, number 1. Wala po. There's a foul. Foul number 85. Second personal foul number 85, Marcela. Second team foul, Parapo. Number 77. Number 85. Ayan, 40-38, 2-point lead, Tepeng. Number 81. Adupeng at aray-aray. Martinez out. Red flag. Tepeng. Two shots for number 91. Angela.
Time out! Japan. 40-39, 1-point lead. Japan, 3 minutes and 51 sa ating third quarter. 40-39, only 1 point lead. Japan. Happy birthday to Mr. Brent Joseph Mampayo. Thank you for coming, sir. Nakatake kayo sa mga doon. Hindi ba lang DJ. Rock to the building. yun, change favor po tayo. 40-41, 1-point lead para po. 3 minutes and 30 sa ating third quarter. Number 69. Focus. Number 69, Yadav. Angela. Angela. 77. Number 96. Ayan, 40-41, 1-point lead para po. 2 minutes and 55 sa ating third quarter. Third personal foul, number 12. Agpa-star kay man ate. Okay, it's under penalty situation. This place on. Okay, it's under penalty. Kada free throw. Wala nagpudot na deng. Apay madingang kumangga electric pa. Ayan, 2-point lead para tong 2 minutes and 45 third quarter.
Number 77. Agas. Lacosta. Ayan, change favor po tayo. 3 points. Tepeng. 43-42. 43-42. Tepeng. 2 minutes and 22 sa ating third quarter. Kaya push. Ayan, change favor ulit. 43-44, 1 point lead para to. 1 minute and 45, third quarter. Anya. Nick Martinez. La suerte Orlando Domínguez Martínez. Russia, number 69. Yun. 43-45. 43-45. 2 point lead para to. 1 minute and 34, third quarter. La Pasta. Mendoza. Lamuhan. 43-48. Ayan, 43-48 para to. Last 56 seconds, third quarter. Forty-five, 48. 45-48 para to. Last 40 seconds, third quarter. Here's warning for number 77. Pusha. For number 31, Angela. Wala po. Bakula na to ni Owen. Last 30 seconds. Ayan, 45-49 para to. 35 seconds, third quarter. Ayan, last 21 seconds sa ating third quarter. 49-45. 4-point lead para to. Ayan. Ayan, 5-star kaimot guys. Napialangan dati kuwang. Igatang tibagas. Diyos. Diyak na si Putang namin, di sprint. Number 5, Angela out.
ang nangyari. Yung sarukan nila sa akin. Two shots. For number 11, Barbosa. Yun, another 1 point. Tepeng. 21 seconds left, third quarter. 46-49. 47-49. 2-point lead para to. 49-47. Ayun, thank you very much. Nag-send ng star. 10. To Sir Ronnie G. Bangsil. Ayan. Thank you po sa star. Sir Ronnie G. Bangsil. And number 3, Bravo. And we got 47-49. In favor po, T. Paratong. Ayan, dyan po nagtatapos ang ating third quarter. Ayan, Bambi Morales, thank you po sa 5 star. God bless. So, kaya duty ang ganyan lang ako. Sige lang. Greenhouse. Ronnie G. Dangsil, maraming salamat po sa 5 star. Greenhouse. Baka naman. Ayan. Fourth quarter na po. Fourth quarter of the game. 47-49 para to. Okay, back to the ball game. Last quarter action. Nagkulaksak sa default games na bigay. Default sa games. Gerald Inovejas, thank you po sa 5 star. God bless, Ading. Alas. Kevin Shin Labugan, salamat po sa 5 star. Number 8. Wow, number 12. First warning, number 12. Yellow. Lumaabak apo iti para tong dito, hindi na makastrak yung Magic 12. First warning, number 12. Timo Tepeng, Jack mo standing na. Lumabak ti Tepeng, kadwa na ti DLY na sumunod ti Magic 12. 7 minutes 51 last quarter, 48-49, 1 point lead para tong. Number 77, yes. Single. Single. Number 10. Chase table po tayo, 50-49, Tepeng, 50-49, Tepeng. Ayan, ating Kevin Labugan, thank you for sa 5 star.
Ngayon, 6 minutes 55 sa ating last quarter. 49-50, 1 point lead, Tepeng. Ngayon, change favor ulit. 50-51, 1 point lead para tong. 50-51 para tong. Ngayon, change favor ulit. 52-51, Tepeng. Change favor ulit. 52-53 para tong. 52-53 para tong. 6 minutes and 5 seconds last quarter. Foul. Basket for the foul. 52-55, 3-point lead para to. 5 minutes, 53 seconds last quarter. Ngayon, 54-57 para tong. Four minutes and 42 seconds. Last quarter po tayo. 57-54. Tepeng. Ay, Paratong, sorry. 57-54, Paratong. Ayan, Andre, ayan, nagtara kay Juan. Capecon. Andre Cipriano. 4 minutes and 31 last quarter. 54-57. 3-point lead para tong. Plus 1 point. Tepeng. 55-57 para tong. Another 1 point ito Tepeng. Time out. 56-57, 1 point lead. Iti para tong. 4 minutes 31. Last quarter.
Isutata. Nakapsut signal. Alaman. Ano ti tao? Ano ti tao, guys? Nakapsut ti signalon. Yes. Nakipilos sa kay mga tao. Ang sinay. Juliana. Napogi at Carlo. Lukon na nanon. Ano ang big boys? Ito para to. 56-59 para to. Last warning on number 77, Rabasa. Third team foul, Atlanta. Ayun, another big boys para to. Three minutes and 59 seconds. Last quarter. 56-61. Ayan. 5-point lead para tong. 56-61 para tong. Thank you for coming there. Ayan, 3 minutes, 59 seconds. Last quarter pa tayo. 56-61 para tong. Basket. Pepe. $58-61. 58-61. Para to, yun ang graduaron. Graduation mo. Ulit-ulit ng tipo. Ano naman ba? Hinataya ko. Chapo. Oh. 59-61 in favor po Itit para tong. 3 minutes 45 sa ating last quarter. Oh.
Last 3 minutes and 9 seconds. 59-61, 2-point lead para Tong. Ayan, last 3 minutes left sa ating last quarter. 61-59. 2-point lead para Tong. Sinaysayan nila bola nun. Last Time remaining. Last 4 is 53 seconds in the last quarter. Tabla, 61 all. Tabla, 61 all. Last 2 minutes. Tabla, 61 all. One minute and 43 seconds. Last quarter po tayo. 61-63. Basket and a foul para Tong. Last 1 minute, 43 seconds. Another shot, number 5, Angela. Ayun, 61-64. 3-point lead para Tong. Number 2, Habang magbubuyagay. 544.
1 minute 27 seconds. Last quarter. 61-64. Paratong. Naldo. Nagpudot. Number 77. Play the shoot. Kapit buwan. Dito ka lahat ng umay, kumalamlam sa baba. Naka-aircon ba? Dito ka dito pa yung open electric fan. Dito ka. Ayan, 1 minute and 9 seconds sa ating last quarter. 61-64. 3-point lead para tong. Ayan, plus 1 point. 62-64 para tong. Nagmagalaban eh. Nagsarili. Tawag naman sa dakpulo. Another 1 point of 10. 63-64. 1 point lead para tong. 1 minute and 3 seconds sa ating last quarter. Time out. Tabla. 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 64 all. 64 all. Tabla. Let's go.
favor. 64-66 para tong. Last 50 seconds. Taksahod ka. Sumrot. Tempo control, Captain. Gusto nga ro. Para ko, anda may mesa. Patama. Inugak data lamang. Maaba na. Last 48 Dapat seconds. lamang parato kang sumrot. 5 or 6 dapat lamang parato. Kaya ka sumrot. Muday talak lamang dapat hanggang sumrot lang ka parato ng mga bakla. Dapat inom or limat. Marigat ang sumrot parato. Dudula ka wa. Awan ka dapat lima or inom. Lamang da. Udah matay wa. At ko conscience na nga minukwa. Ayun. 64-67 para tong last 44 seconds sa ating last quarter. Marigat ang sumura. Dapat may 3 points ba? Awan ni. Symbol. Ayun. 67 para ko. Last 43 seconds. Foul number 77. Number 11. Barbosa. Ayun, 65-67, 2-point lead para to. Nala. Tabla, 67 points. 67 points. Overtime. Let's
Come on! Overtime! 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 67 all. Overtime! Ayan, tabla guys. 67 all. Ayan, overtime tayo guys. $67 all. Mamitlungag overtime. Ito na. Iganap it alas 8 dito. Puro overtime. Okay. Ayan, i-share you guys. Overtime po tayo. Bumikot para tayo. Ay, buntis. Tama natin. Dok na graduate. Lang nag-active so. Ayan, overtime po tayo. Bola, itim, tepeng. 67 all. Number 37 naman sa Ayon, 69, 67, tepeng. Tabla Manon, 69 all. Angela, 21 number. Ayun. 69, 71, 69, 71 para to. Ayun. Ayun na to. Yan,
Happy graduation, Kano. Neka ni Martinez. Ayan. 41-59. Ngayon, 69-72. Para to. Last 4 minutes left sa ating overtime. Fast break. Kamaton. Exact. Number 77. Sixty-nine, 74, 5-point lead para Tong. Lamay sakay. Mabanit bandera. Maglay magkagargara. Ay ako, ay banda mo tano pang kay Agdaklis na kayo, Warren. Kaano, i-PM dap to no mapag kay Agdaklis. Yes, another 1 point Tepeng. Agagraduar da amin oh. Two minutes and 40 seconds ating overtime. 70-74 para Tong. Kaano nga ro, tataba, umaya nukuwang. Umaya aguyod. Another 1 point. Iti September. I-PM lang to no, wata umayak tumulong ang guyod kalata daklis. 71-74, 3-point lead para to. 2 minutes 40 seconds ating overtime. Na i-PM dak to no, mapangkayag daklis. Visual score, 74-71 in favor of Parato. 1 time of Ganyan na. Yeah. 59. Wow.
another 2 points para Tong. 76-71, 5-point lead para Tong. Ah. 73-76 para Tong. There's 1 second. And overtime. Overtime sa Manon. Tol. One minute and 30 seconds sa ating overtime. 73-46 para Tong. Nabanlog-banot to na. Seventy-three, 78 para Tong. Last 50 seconds sa ating overtime. Good standing by time. Mamilimatik yung mga overtime in Libos. Time remaining, 44 seconds. Ayan, 44 seconds left sa ating overtime. 73-78. 5-point lead, iti para Tong. We shall score the 38-73 in favor of Barangay Lunaya. Paragon! Naulimot naman ito.
Last 44.9 seconds. Again, And the resolution. wala yung mga kapara po kumabak dyan. Oh, shit. Number 19, last warning. Push back. Kailangan nila, anak ko. Overtime man eh. Dikit pinaban mo. That's 39 seconds. Wow. Ayun. Ito, tibakot. 73-80 in favor po iti para tong. Awa, no? Awa. Ayan, nagpa-kwakay mo tayo. Ayun. 11 seconds left sa ating overtime. 73-81 para tong. So kaya congratulations para tong. Ayun. Congratulations para tong. Tumunag na mapagpula. Ayan.
75-81 is score, guys. Thank you very much for watching, everyone. Alam niyo. Ayan, thank you for watching. Ayan, nag-star kay Mutan. Apay iram vlog 3 kay May. Ayan mo. Finish